Kata Melayu dari dasar perkara ni, lebih dari bayati rendah. Alhamdulillah, tak lagi biasa, cuma bismillah nada lebih rendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, benar begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang suara atau papan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gunnah mim tasydid tetap gunnah. Ketika bergama tetap lagi cara baca. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 1 2 3. Amma yatasaalun. Coba boleh? Coba. Amma yatasaalun.
benar. Amma yatasaalun. Ulang. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Ya, kalau tak benar karena ayat kan ayat pendek. Ya. Dia tak punya kaji lupa ayat tak panjang dah je cerita apa lagi kan. Ya, karena ayat ni pendek Ya banget. sama apa nanya? Ya, dasar bayati. Oh, dasar. Dasar pun bayati. Dia apa? Dasar je. Ini tadi Mbak Di lakat Dia kai bak syuri. Kainya tu macam macam je tu. Nya dak kenyo kon ni lawan pada di 7 apa bayati 7 ke. Nah. Bayati tujuhnya nyepon bayati pun saya ni. Ya, dia macam karar je macam-macam je. Ke karar awal betul basi syuri. Waalaikumsalam. Nya belum melek. Nya tulai hidung karena guna. Mem baik cuma ton dan bago. Amma yatasaalun. Lebih kental, lebih kentara bak hidung tu lebih cenderung ke hidung karena guna, karena suara guna. Bom tu kena bom tu. Bom tu geraham yang ni. Jelas tak tu kena hidup. Bek tu tu lakum. Pelih tu kena pelih tu hidup. Ni mana? Nak ke? Tu aku. Benar. Amma yatasaalun. Coba, 1, 2, 3. Amma yatasaalun. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Coba. Berarti go hala cepat. Cuma lego. Abang kena lu. Tepat macam. Ya, benar. Ataupun untuk mangat kenci ke bahaya terpelih aja tu bertinggi aja. Benar. Tu tak rendah. Yang untuk rendah ji, tamono tangga nada. Tangga nada. Dia tak ke untuk mangat ke dak bertinggi baju. Tapi hanya tinggi tak ke
karena makin taib, makin meyup, makin tinggi. Halaman pulih dia. Jadi cok rendah lah. عما يتساءلون. Yang punya ujung ni punya tak rendah sampai ke megaduh tu tadi. عما Coba. Coba payah tu je tinggi je. Nah, kan nak nyanyi. Amma yatasaalun. Suara baik sampai tone tapi yang mana? Main mentong. Suaranya tidak naik. Suara tidak naik tapi cuma main. Tu 2 3. Coba ulang lam. Coba lah ambil kode. Bawah baca bi yatasal bi amma yatasal
Coba, 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Coba ulang. Amma Alun. Yang kanan baca nada agak tinggi baca. Yatasaalun. Nah, coba ulang. Amma yatasaalun. Ya, yang tinggal nyan tak lagi lembah bunuh sia. Yang baik pelung lah nyan lah. Yang bunuh lagi lembah bunuh. Alai, baik pelung. Tetap bum demai ya. Karena mandu laki aja. Dasar je lagi nya mandu laki. Karena iramaมันberbeda. Tapi ji tetap laki ya. Bum demai ya. Baik takut ya. Ya, bum demai ya. Karena mandu irama laki nya. Walaupun tu beda-beda irama ji, tapi nyan tetap laki. Mau ah? Amma yatasaalun. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Sa panjang. Amma yatasaalun. Jadi untuk memperindah sa-nya karena dia memang berharakat panjang, angka benar-benar main lagi ya. Jangan angka panjang. Yatasaalun. Dah pakai irama menan, maka berpenuh irama supaya cukup hak ji. Hak yatasanya cukup hak ji, tamaan ji lagi kan. Menyepanak dah main hantip hak ji. Apa? Hantip hak ji. Coba. Amma yatasaalun. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Ya, ada burung na panjang long tak ujung ni. Masalah dia punya mentok katib kalau agak. Ya, tak penuh lagu. Amma yatasaalun. Coba 1, 2, 3. Amma yatasaalun.
Jer dah i dia. Cak i. Bawah pintu i bakanya lah bakanya. Amma yatasa. Je untuk penuh lagu, Amma yatasa. Amma yatasa. Amma yatasaalun. Coba belum ya? Amma yatasaalun. Ya, lebih baca tu. Taban, tapi kaji dah. Amma yatasaalun. Tu 2 3. Amma yatasaalun. Coba belum ya? Amma yatasa. Masih apa? Yatasa. Aluna belum ya? Aluna. Amma yatasa. Yatasa. Mana aja? Amma yatasa. Mana le? Yatasa. Baru yatasa. Memang tepat ile. Amma yatasa. Belum Amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Sederhana tak? Cuma lain kau. Cuma beda kan? Gata bunoi. Ya, dia Melayu aja je. Ya, Imaan.
yatasaalun. Tu dua tiga. Amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Ya, coba. Yang utabi benar lah. Halai tun. Main. Benar. Nyawai tak apa je hantib hak daripada matnya. Dia ada tak main mana yatasalu hantib. Ya. Karena hak ji laganya. Amma yatasaalun. Tu dua tiga. Amma yatasaalun. Coba tu dua tiga. Amma yatasaalun. Ya, ulang. Amma yatasaalun. Ya, amin. Ya, coba. Amma yatasaalun. Ya, bacut tu amlemenya bacut tu amlemen apa kan juga ulang karo. Bayangan kan deh. Bayangan kan tapi hamumpo lah. Yang kedua anin 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 ina ma'anin na anin anin ya dah pelambat anin dah pelambat ke mau anin
anin tu hidung tetap gunnah. Anin anin coba anin 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 coba anin ya coba anin ya alhamdulillah anin naba'il azim anin naba'il azim ya ujung ni ya hanya pelung hanya pelung Ma'andum pakai ni ujung anin naba'il azim tak ujung yang kenyang ujung hananya hana lagak yang kenyang yang pelagak untuk lagak anin naba'il azim anin naba'il azim ingat bayang kalau main dia suara ni azim anin anin naba'il azim anin naba'il azim tu 2 3 anin naba'il azim coba baik tu aja apa mangat kelas tu anin naba'il azim anin anin naba'il azim coba anin naba'il
mempok. Coba. Anin naba'il azim. Anin nama boleh anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Tu dua tiga. Anin naba'il azim. Coba. Anin naba'il azim. Coba. Anin naba'il azim. Hanaik tu hanaik. Anin nya betul je lebih rendah lah. Nya karena untuk semangatkan. Berarti dah cak ke belum? Amma yatasaalun. Yang kedua je anin naba'il azim. Enak je. Tak payah baca ba'am. Amma yatasaalun. Enak nak cek ni. Amma hebat. Ayu ke? Yang kena ayu. Ramai ayu je. Tamu ni pi ayu. Banjir pi ayu. Mangat kalau dak kalau ayu. Sama-sama ayu je. Jadi nyam memumpuk. Pakai suara hanaik dak pehik. Tapi mae memumpuk. Amma yatasaalun. Ciri ngolongkan sampai habis bayati ya. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. الذي هم فيه مختلفون.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Dah mumpak mengatai ramai lakar ke benar? Ya, ya. Karena mandum-mandum ujung ni mat iwat. Bertemu dia karena sama-sama mat iwat. Tapi ketika bukan mat iwat di mat ari disukun, mumpuk benar. Nah, elok. Karena sama-sama mat iwat. Idih mat iwat, ini mat iwat. Bertemu sama. Dia mat ari disukun, mumpuk. Karena lebih panjang. Ada ya? Wa khalaqnakum. Waja'alna naumakum subata. Ya. Waja'alna apa leh? Baca mana? Apa benar? Wa khalaqnakum azwaja. Waja'alna naumakum subata. Yang mumpuk bertabah benda dengan mbaknya, mbak. Wa khalaqnakum azwaja. Aleh, ada ramai je. Amma yatasaalun 'anil nabiy. Ni ba ulama kala. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam lah. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Kemudian belum? Waj'alna naumakum subata. Waj'alna naumakum subata. Baru jawab ni. Waj'alna Laila libasa. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Habis mati. Ya, enak. Masya. Ya, habis mati. Baik, nama lagu Sabar lagu kedua. Nama dalam. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Lagi lagi. Mati enak begini. Masya. Ini berarti itu no. Qalu hadha. Qalu hadha ma. Qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Nenan apa dah tanya? Jangan
Waj'alna libasa. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Ini karena bukan mat. Wa rasuluh. Ini bukan mat. Ini mat. Qama asya. Mana? Yan. Ide kamat ini mat iwat. Menyo seandainya mat aril sukun kalau ilam irama karena dia lebih panjang mat aril sukun. Jadi dia hanya Bandung dari likat ataupun Quran Bandung tak turuti mendirama hanya sama-sama baik. Hanya ini. Gantung bacaan mat je tu. Kena pula akhir ayat mat. Kena mat kebiasaan mesti yang kon mat. Yang kon mat lagi guna. Wa rasuluh. Faham? Wa rasuluh. Hanya jelas jelas hanya kena bukan mat. Tapi ketika bak mat ayat satu alif dua harakat. Dan nahara ma'asha. Bunyi bak mat ada disukun. Jadi la'allakum tashkurun. Ujung ni. Nah dia panjang. Tok hanya tak apa tak boleh bak mat ayat tak perlu mat ada disukun kena. Dan nahara ma'asha. Tak perlu kena yo. Lanjut kim kau karena dia mat ayat. Satu alif dua harakat. Hanya peluang. Hanya tak perlu lagu bak mat alif sukun. Bawah. Jadi cara lagu tu benar. Nyajib tu benar. Hanya ujung ayat nyemak ayat tetap satu alif dua harakat. Mat alif sukun boleh. Boleh. Tapi lebih afdal, lebih bagus 6 harakat. Boleh 2 harakat, 4 harakat, boleh 6 harakat. Lebih afdal 6 harakat. Lah, ni ramai lagu-lagu je mana-mana tu. Cuman variasi macam beda-beda tu. Macam-macam mungkin. Dia kau lebih yang awak dah lebih pada mengenal irama, mengenal lagu. Jadi waktu gok tu tak dengar rumah, hampa lagu. Dia lagu Bayati. Ujung je mana je mengaji. Ujung je mana. Ketika lagu Sabah juga demikian, tapi Sabah jarang rumah. Alahnya lagu Nahwan dia tahu, lagu Hijaz dia tahu rumah. Ujung je macam-macam dah. Kalau lagu Nahwan, Menancip, ujung je macam-macam. Yang penting dia mengenal arti kena, nyo lagu Pulang. Nyo lagu Bayati, nyo lagu Nahwan. Haitan dia. Ketika rumah dia kata tupu nyanyi lama. Walaupun gaya variasi je beda-beda. Variasi beda-beda tu. Tapi nyan tetap bila mau irama lagu Nahwan. Ya. Dah ulang nama. Baik ada. Jadi bak alunannya tetap pakai mula ju ujung kena dengar be'elak-elak kena be'elak bum-teme karena mandum irama mandum lagu palenya jangan hal sempurna lagu tu lagu bejut yang jisit tetap debik ji tetap palanya ji segala irama palanya ji jangan Amasya kena tepat dia tanya. Ya. Amasya. Ana. Je tapi
Laga. Laga ala manis lagi. Saya Amasha. Benar. Bertemai Vietnam. Karena mandum lagu benar. Menyadap tepat cik tapi hana ayu. Ya. Kak, dah lama pun. Coba. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Sama-sama. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Belum temai ya. Halala je, halala. Kau je yang sesuai, bersesuai. Baik mengulang. Tasaalun. Mengulang lagi. Yatasaalun. Benar. Ada leher ni. Dua anuk dalam kecil. Ya lagi. Amma yatasaalun. Lagi kecil. Coba. Coba. Alu, belu, lu, mandum, bahasa kiri mandum, lu, bu, tu, ju, segala macam, mandum, belu, tapi lu, Amma chicken yatasa
Remote apa? Mana ada remote di sini? Siapa tanya remote? Di dalam son, tempat adik simpan kemarin. Tempat adik simpan kemarin, adik kelas simpan di dalam son itu, lubangnya itu. Yang adik simpan tu. Ya. Ada apa habis yang nyanyi le bacut tengah. Bacut ang kita yang ni. يتساءلون عما يتساءلون. Coba kita lagu beraya tu. Amma yatasaalun. Ya, culang tu dah. Amma yatasaalun. Culang tu dah. Amma yatasaalun. Ini dia. Ini tengah tenggorokan. Berteduk tengah tenggorokan. Ini. Jadi letak makhrajnya bukan otomatis, betul ji. Bukan otomatis ketika mengeluarkan huruf itu langsung dari makhrajnya. Betul ji? Itu benar. Dia kena di kha gha. Ya. Ubi tahnya ni ya, bukan aku ni ubi tah, makanya pakai sering latih mau. Ya. Amma yatasaalun. Tu 2, 3.
amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Dua go. Yang harus di malhego beda aja, ya? Malhego beda-beda. Cut, sedang. Apa? Yatasaalun. Sama-sama, 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Coba ulang. Amma yatasaalun. Lego ah. Apa Lego bukan? Baik, nak beda Legonya. Beda lah, Lego beda. Sudah tengok tu? Baru tepat. Enak ke? Bayangan kanan, ulang. Amma Yatasaalun. Ulang. Amma yatasaalun. Ya Lego tabal, Lego tabal. Nah, tabal Lego. Coba. Amma yatasaalun. Bak saya, dah netron saya tapi
Amma ton iklam aduh deng lain karena hana tabinya amma Halai ton. Benar. Nyo itu menang hanya dapat main Lego. Anak malu main Lego. Anak malu main Lego. Tapi nyo dah cok dapat dia Lego. Baik betul maknanya. Benar. Aluna betul yang tu. Yatasaalun. Nah, belagaklah. Wah, penting benar bayangan lah. Tak tinggal ulang-ulang kan. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Tu dua tiga. Anin naba'il azim. Coba. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Tu dua tiga. Anin naba'il azim. Cakap ulang. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim.
Sama-sama, 1, 2, 3. Alim naba'il azim. Coba ulang kata. Alim naba'il azim. Bagi kena bayangan kah? Kena bayangan. Ingat makfun ramai tasab baksa betul tapi datar tapi ramai. Ya. Kiban, katib. Silah. Okey. Sadaqallahul azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على